Mwiriwe nanone, reka tubasuhuze kandi tubatashye amahoro mu bice bitandukanye muherereyemo. Dore amakuru yiri wavuga mu binyamakuru. Inkuru z'ibinyamakuru byandika tuzitangire ku nkuru y'ikinyamakuru Bwiza yitaye ku mwiteguro w'amatora y'umukuru w'igihugu n'abadepite abanyarwanda barangaje imbere mu kwezi kwa karindwi, maze bakurikirana ibya Herman Manirareba wigeze kwandikira inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ayisaba kugira Perezida Paul Kagame umwami w'u Rwanda, hanyuma ibya Repubulika bigakurwaho ingoma ya cyami kagaruka. Kuri uyu munsi rero birashoboka ko yaje gusubiza amaso inyuma agasanga impamvu abadepite batamusubije ari uko yabonye ibyo ngibyo bitakorwa mu gihe wataje kwicara mu rugwiro. Ku gicamunsi cyo kuri wa gatanu tariki ya 24 Gicurasi nibwo uyu mugabo wo mu karere ka Kamonyi yashyikirije komisiyo y'igihugu y'amatora kandidatire ye. Manirareba nibwo yatanze kandidatire ye, ariko avuga ko hari ibyangombwa kibura birimo imikono y'abantu 600 bahamya ko bamuzi bo kumusinyira. Yabwiye komisiyo ko iyi mikono kuyibona byamugoye, icyakora komisiyo imubwira ko yashyiramo agatege agakomeza kuyishaka. Uyu munyapolitiki ukunze kwiyita ko ari umunyamurage akagendera ku matwara y'ingoma za cyami yabwitangazamakuru ko kubona iyi mikono atari ibintu byoroshye, kuko hari abo yegera asaba ko bamusinyira bakamubwira kubagurira amayoga, ati kandi ibyo si bishoboye. Manirareba yatanze kandidatire ye asaba kwemererwa kwiyamamaza kuyobora u Rwanda, akaba yaramenyekanye mu 2018 ubwo yandikiraga inteko ishinga amategeko ayisaba kuvugurura itegeko nshinga mu rwego rwo kugira ngo Perezida Paul Kagame abe umwami w'u Rwanda. Avuga ko nta gisubizo gifatika yabonye, kandi akavuga ko abadepite bataramusubije ku mushinga w'itegeko yari yabagejejeho abihuza no kuba bishoboka ko bananiwe kumva ibyo yasabaga. Uyu mugabo yatangaje ko mu byashyize imbere mu gihe yabatowe ari ugusubizaho ingoma ya cyami, hanyuma Repubulika igasubira iyo yavuye. Bwiza isubiramo amagambo ye, hari nkaho yavuze ngo ntabwo nazibukiriye kuko igitekerezo cyanjye kingana kuriya nta muntu wagita. Yakoze konsebusi ingana kuriya, hoya cyaramvunnye nta muntu wapfa kugitape, nakigumanye ku mutima. Rero wenda navuga ko ari indi version nzanye, ariko ndamutse ntowe nahita nshyira mu bikorwa icyo gitekerezo, ngahita mpinura itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rugasubira mu bwami, Repubulika ikagenda igasubira mu Burayi iyo yaturutse. Bwana Herman Manirareba yunzemo ko impamvu yifuza ko u Rwanda rusubira ku ngoma ya cyami ari uko yababajwe cyane no kuba ubwami bwaravuyeho n'ingaruka kuvaho ku ingoma ya cyami byateje u Rwanda. Naho mu rwego rw'ubucamanza ikinyamakuru Igihe kitaye ku rubanza rwa Dubai ngo bamenya ko urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwasubitse isomwa ry'urubanza ruregwamo umunyemari Nsabimana Jean uzwi ku izina rya Dubai, rwagombaga gusomwa kuri uyu wa 24 Gicurasi 2024. Urukiko rwatangaje ko impamvu nyamukuru y'irisubikwa ari uko abagize inteko iburanisha bagize akazi kenshi, bituma rwimurirwa ku itariki ya 31 Gicurasi 2024. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko ko Dubai yafungwa imyaka 7 yakanatanga yazabu ya miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda, hanyuma imitungo ye yari yarafatiriwe ikazavamo ubwishyu nk'uko bamwe mu baguze nawe inzu babisabye mu gihe cy'ibazwa ryabo. Ubushinjacyaha kandi bwasabye ko Nkurikiyimana Theopiste wa engineer wagiranye amasezerano na Dubai afungwa imyaka 7 kubera gukoresha inyandiko mpimbano. Bwasabye kandi ko Rwamukwaya Stefan wari meya w'akarere ka Gasabo mbere abayizireye Chrétien ndetse na Nyirabihogo Jeanne d'Arc bahamwe n'icyaha cyo kubikitso mu cyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, bagahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 3 n'ihazabu ya miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo urukiko rwari rugiye gutangaza icyemezo cyarwo kuri urwo rubanza, ubushinjacyaha bwasabye ko rwongera gupfundurwa kuko hari imitungo y'abaregwa yafatiriwe igomba kubanza gufatwaho icyemezo. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko iyo mitungo yose yafatiriwe ari ya Nsabimana Jean kandi yakomotse ku cyaha, bityo ko ikwiriye gufatirwa. Mwiburanisha Nsabimana Jean yavuze ko imitungo ye yafatiriwe yayitunze mbere yuko atangira kubaka umudugudu w'urukumbuzi, bivugwa ko yakoreyeho ibyaha akurikiranyweho. Ku rundi ruhande ariko umugore wa Nsabimana Jean nawe yagobokesheje muri urwo rubanza agaragaza ko imitungo yafatiriwe hariho umugabane we, bityo ko idakwiriye gufatirwa kuko we nta cyaha yakoze. Naho mu karere ka Kayonza umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gikaya gaherereye mu murenge wa Nyamirama mu karere ka Kayonza yitabiriye inama ku murenge yigeramo yakererewe ndetse yanasinze bigaragara. Hitabajwe igipimo cya polisi cyo bita alcohol test, bakimukubise girabura ku gipimo cya forte 400%. Ibi byabaye kuri wa kane w'itariki 23 Gicurasi 2024 ubwo mu murenge wa Nyamirama hakorwaga inama yaguye y'umutekano y'umurenge. Yari inama yigaga ku gucunga umutekano ndetse no kurinda ibintu by'abaturage. Yitabiriwe n'abakuru b'imidugudu, abayobozi b'utugari, abakozi b'umurenge bose n'izindi nzego zihagarariye abaturage. Ubwo iyi nama yari itangiye basanze uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gikaya adahari, noneho abayobozi basaba ko abakuru b'imidugudu bose bajya kumuhamagara kuri telefone zabo bakamenya aho aherereye n'impamvu yatumye atitabira iyo nama.
ubwo inama yendaga kurangira nibwo uyu mugabo yahageze yasinze ku buryo bugaragarira buri wese. Inkuru ya Igihe ivuga ko hahise hitabazwa igipolisi cy'u Rwanda izana igipimo gikoreshwa mu gupima abashoferi basinze, noneho bakimukiza asanga afite ibipimo biri hejuru ya 400% ngo kuko yari yatangiye kunywa mu gitondo. Umuyobozi w'akarere ka Kayonza Nyemanzi Jean Bosco yabwiye Igihe ko uyu muyobozi asanzwe yitwara nabi ku buryo ngo yihanangirijwe inshuro nyinshi. Yanavuze kandi ko yagiye yandika amabaruwa menshi asaba imbabazi ndetse ngo no mu minsi yashize yahawe igihano cy'amezi 3 kubera ubusinzi no kudatanga serivisi nziza ku baturage. Ati yarasanzwe yitwara nabi, ubu ngubu arakurikizwa amategeko nk'uko Nyemanza bivuga. Ati twabikoze kugira ngo turebe ikindi yireguza mu buyobozi kuko yagaragaje imyitwarire idahwitse. Meya w'akarere ka Kayonza yakomeje asaba abandi bayobozi kwitwararika bakita ku nshingano zabo. Naho mu karere ka Huye mu ijoro ryo kuwa kabiri inzego z'umutekano zirimo polisi na RIB bakoze operasiyo itunguranye yo guta muri yombi umugabo wari umaze igihe yaracikiye Burundi. Operasiyo yo kumufata iba saa 5 z'ijoro zo ku itariki 21 z'uku kwezi byabereye mu mudugudu wa Mpinga akagari ka Kabuga mu murenge wa Mbazi mu karere ka Huye. Umugabo witwa Kumuntu Felix w'imyaka 52 yatawe muri yombi ari gucyaha cya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, akaba yarakatiwe imyaka 19 inkiko gacaca. Ashinjwa kwica abatutsi Kabuga ndetse akaba yaragiye mu bitero byisha abasaga 6,000 muri stade ya Byiza Imbazi. Yafatiwe iwe mu rugo ahamaze iminsi biravuye i Burundi mu ntara ya Ngozi, komine ya Ngozi, aho yari yarahungiye muri 1994. Akaba yemera ko yahakoraga akazi k'ubunyonzi. Bivugwa ko yaramaze iminsi 2 yigize umunyonzi muri Huye kugira ngo ayobye uburari. Hanyuma amakuru ari kuvugwa hakurya y'inkiko z'u Rwanda, reka tuyahere ku binyamakuru byagarutse ku nkuru zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiri kubera muri Kongo reka tubyumva duhereye ku ijambo rya Perezida William Ruto wa Kenya. William Ruto yateguje ko ibiganiro byatangiriye i Nairobi bihuza abanyekongo bafite aho bahurira n'intambara zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishobora kongera gusubukura mu gihe cya vuba. Ni ibiganiro byatangiye muri Mata 2022 biyoborwa n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC, bishyigikirwa n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'abibumbye Loni. Ababyitabiriye nabahagarariye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mitwe yitwaje intwaro ndetse na societe civile. Mu cyiciro cya gatatu ni ibiganiro byabereye i Nairobi kuva ku itariki ya 28 Ugushyingo kugeza ku itariki ya 6 Ukuboza 2022. Hari harafashwe umwanzuro w'uko icyiciro kizakurikiraho kizabera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko cyarasubitswe kubera impamvu zitamenyekanye. Ni ibiganiro hanini byagiye bikomwa mu nkokora n'imirwano yihanganishije ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwaro, cyane cyane uwaye mu 23 maze gufata ibice byinshi by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru kuva mu ntangiriro za 2022. Ya 23 yitabiriye umunsi wa mbere w'ibi biganiro muri Mata 2022, hanyuma yirukanwamo n'intumwa za Perezida Tshisekedi. Icyo gihe byatewe nuko Professeur Serge Chibangu yashinjaga abarwanyi ba M23 kubura imirwano, nubwo ubuyobozi bw'uyu mutwe bwo bwasobanuye ko ari ikinyoma. Hashingiwe ku myanzuro y'abakuru b'ibihugu bya EAC, uyu muryango wohereje ingabo mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo zitambike impande zihanganye, ariko zirukanwe ku butegetsi bw'iki gihugu. Zirukanwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu, intambara yongera gufata indi ntera. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe icyemezo cyo kwitabaza ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC zaje muri Kivu y'Amajyaruguru ku ntego yo gutsinda M23 mu buryo bwa gisirikare. Nubwo umuryango mpuzamahanga wari ukomeje gusaba ko habaho ibiganiro kuko ari byo byakemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida Ruto ubwo yari mu ruzinduko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri wa 23 Gicurasi yatangaje ko aherutse kohereza Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Musalia Mudavadi Kinshasa kugira ngo baganire n'ubutegetsi bwa Kinshasa ku buryo ibiganiro bya Nairobi byasubukura. Ati nohereje Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Mudavadi Kinshasa, bagiranye ibiganiro. Vuba turareba niba twakongera gusubukura ibiganiro bishingiye ku myanzuro ya Nairobi, kubera ko twizera ko nta gisubizo cya gisirikare cyakemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Umutwe witwaje intwaro wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watangaje ko ufite gahunda yo gufata umurwa mukuru w'icyo gihugu Kinshasa, ariko igisirikare cy'iki gihugu cyo kikavuga ko kiri kwisubiza uduce twinshi M23 yigaruriye. Igisirikare cya Kongo kimaze iminsi kigaba ibitero mu bice by'uburengerazuba, M23 bikavuga ko yasubiye inyuma. Kifashisha imbunda ziremereye, ibifaru biremereye ndetse n'indege z'intambara zirimo Sukhoi 25 cyaguze mu Burusiya. Ni nako kandi gitangaza ko cyashoboye kwigarura bimwe mu bice M23 yari yarigaruriye. Abarimo Colonel Sabimana ushinzwe igenamigambi muri M23 kuri wa 23 Gicurasi yasuye abatuye mu gace ka Kinigi muri teritwari ya Masisi, abagaragariza impamvu zatumye uyu mutwe wegura intwaro zirimo ubuyobozi bubi bukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR,
yashinzwe n'abarimo bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Tuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nakubwira ko Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Judith Suminwa Turuka yashyikirije Perezida Felix Tshisekedi urutonde rw'abantu ateganya gutoranyamwe abazaba bagize guverinoma ye imaze amezi 5 itegerejwe. Iyi nyandiko yerekejwe na notation zitandukanye zikubiyemo amazina 3 kuri ministeri ngo yatoranijwe neza hakurikijwe umwirondoro wabo udasanzwe. Nkuko byatangajwe na Tina Salamu, umuvugizi wa Perezidansi ya Kongo, ngabakandida baratoranijwe kugira ngo hizerwe ubudahemuka ndetse no kwitangira impamvu rusange y'igihugu. Nkuko ikinyamakuru Media Kongo kibitangaza, ati turashaka abantu b'indahemuka bitanga mu nyungu rusange. Muri iyi gahunda yo gushyiraho guverinoma, abayobozi b'imitwe ya politiki nabo ngo bagaragaje ko bifuza kwishyira hamwe cyangwa gushyiraho guverinoma nshya. Ihitamo rya nyuma ry'abaminisitiri rireba umukuru w'igihugu ariwe bwana Felix Tshisekedi. Tanzania ikomeje kwigaragaza nk'inshuti y'akadasohoka kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu munsi nibwo Tanzania yapakiye toni 500 by'ibigori imodoka za rukururana izoherereza abaturage mu rwego rwo kubagoboka. Amasezerano y'ubu buguzi akaba yarabaye asinywa hagati y'ikigo cya Tanzania gishinzwe ibiribwa cyitwa National Food Reserve Agency n'ikigo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyitwa Queen's Company gikorera mu ntara ya Katanga. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Tanzania witwa Gerard Mweri avuga ko igice cya mbere cy'ibi binyampeke kizaba ari toni 200,000, nyuma hakazatangwa izindi 300,000 zizaba zisigaye. Umuyobozi w'ikigega cya Tanzania cy'ibiribwa witwa Andrew Komba avuga ko igihugu cye gifite ibiribwa bihagije bityo ko cyafasha abandi babikeneye. Yavuze ko mu kigega hasigayemo n'ibindi binyampeke bizera ko nta mpungenge abatanzania bagira ko bakicwa n'inzara. Amasezerano y'ubu buguzi yarayasinyiwe i Dodoma mu murwa mukuru wa Tanzania nk'uko bitangazwa n'itangazamakuru ryo muri iki gihugu. Reka noneho hakurya kakananga tujibwota amasimbi. Inkuru zibwota amasimbi turazitangira kuri Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya wasinye iteka ryemerera igihugu cye gufatira imitungo ya kampani z'abanyamerika zose ziherereye mu Burusiya, zaba kompanyi cyangwa imitungo ku giti cya muntu. Ibyo ngibyo bigakorwa nk'inshumbu y'imitungo y'Uburusiya yaba yarafatiriwe na Amerika. Kuva kuwa kane nibwo iryo teka ryasohowe ku rubuga rwa guverinoma y'Uburusiya nyuma y'inama yahuje abayobozi bakuru b'ibihugu 7 bikungahaye mu by'inganda bigaga ku cyo bagomba kumaza imitungo y'Uburusiya yafatiriwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Leta ya Ukraine na benshi mu bayishyigikiye bamaze igihe basaba ko imitungo y'Uburusiya bufite hanze yabwo ifite agaciro ka miliyari 260 z'amadolari yafatirwa nyuma y'intambara iki gihugu cyashoje kuri Ukraine. Icyakora bamwe mu bayobozi b'Iburayi banze gushyira mu bikorwa ubwo busabe nyuma yo kugaragaza impungenge zijyanye n'amategeko ndetse n'amafaranga. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Mata uyu mwaka yasinye itegeko ryemerera Ukraine gufatira imitungo y'Uburusiya ifite agaciro ka miliyari 5 z'amadolari iki gihugu kiruta ibindi ku isi mu bunini gifite muri Amerika. The Associated Press ivuga ko bidashoboka ko Amerika izafatira iriya mitungo y'Uburusiya mu gihe cyose ibindi bihugu 7 by'inshuti zayo ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Iburayi batazaba bashyigikiye icyo cyemezo. Urukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye icyitwa ICJ kuri wa 24 Gicurasi 2024 rwategetse leta ya Isirayeli guhagarika ibitero mu gace ka Rafa kari mu majyepfo ya Gaza muri Palestine. Ni icyemezo gishingiye ku kirego cya leta ya Afurika y'Epfo cyasabaga urukiko gutegeka Isirayeli guhagarika ibi bikorwa, isobanura ko bigize icyaha cya jenoside kandi ko bishyira mu kaga ubuzima bw'abaturage ba Palestine bahungiye muri ako karere. Aka karere kahungiyemo abaturage bagera kuri 1.5 miliyoni guhera ku itariki ya 8 Ukwakira 2023 ubwo Isirayeli yagabaga ibitero bya mbere muri Gaza. Ubwo ingabo za Isirayeli zagabaga ibitero bya mbere ku bwinshi muri Gaza byari bigamije gusenya umutwe wa Hamas, ingabo kuri Isirayeli bafata nk'umutwe w'iterabwoba. Umucamanza w'urukiko witwa Nawaf Salam yatangaje ko usibye guhagarika ibitero muri Rafa, Isirayeli kuriye gufungura umupaka uhuza aka karere ka Misiri mu rwego rwo gufungura inzira inyuzwa mu ifashanyo, ikemerera kandi abagenzacyaha kwinjira muri Gaza kugira ngo bakore iperereza, kandi mu kwezi kumwe ikageza ku rukiko raporo y'uko byubahirijwe. Kuri uyu mwanzuro Bwana Salam Nawaf yavuze ko urukiko ruhangayikishijwe n'ubuzima bw'imbohe z'abanya-Isirayeli zafashwe n'abarwanyi ba Hamas ubwo bagabaga igitero muri iki gihugu ku itariki ya 7 Ukwakira 2023, asaba ko zirekurwa bwangu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afurika y'Epfo Naren Pandor yatangaje ko icyemezo cya ICJ gifite imbaraga kandi ko gisobanutse. Yasabye Isirayeli kucyubahiriza igahagarika ibikorwa byayo muri Rafa. Gusa umuvugizi wa guverinoma ya Isirayeli David Mensel yatangaje ko nta mbaraga zo kwisi zishobora kwemeza ko Isirayeli igomba gufata icyemezo nk'iki
kuko ngo cyaba kimeze nko kwiyahurira mu mbaga y'abantu. Masere ati nta mbaraga zadusunikira kwiyahurira mu mbaga y'abantu, kuko uko bimeze ni uguhagarika intambara yacu kuri Hamas. Nyuma y'aho umwanzuro